Munasqa wawqimasi imaynalla kashanki waliqyachu, maska kusikuywan noqanchik tinkunakunchik kay yachay wasipi. Maypitaq ñawpaqman thaskispa kasanchik kay escuela Sabatikawan. Hinallapitaq noqanchik chayanchik kay phisqa yachachiyman. Maypitaq niwanchik ichari munaypaq phiñakuynin. ¿Acaso Diospaq munaynin phiñakunmanchuri? Chayta noqanchik ch'aqwarispa kasun kay kutipi. Ichapis wakinkunapaq allin p'unchay, allin suk'ayay, allin tuta karisani, allin hamusqa kaychik, mark'aya pachimuykichik, chantapis napaygamuykichis qankunata. Pikunachus tukuy sonqo uyarimuykichis, qhawarimuykichik. Hinallataq may hermana Noemi ichariqan qhawarimuyki, qillqarimuspa kayki kay comentarios urapi, maska kusikuy hermana mensajeyki, tukuy ima qanpaq kachun. Chantapis munasqa hermanos qallarispa kasun, kunan parlarispa kasun ichari, ma imaynata Diosninchik pasisiakorqa noqanchikwan. Diospaq munayninqa hatun ichari, chayman hinataq noqanchikqa niwanchik Dios atin pay phiñakuyta, pero piwan, noqanchikwan, wawasninwan o huchawan. Lección de escuela sabática niwarqanchik ichari, huchawan payqa phiñakun, ichapis chay huchaqa chayamun kawsayninchikman noqanchikman chayqa, entonces noqanchispis yakikullasuntaq, waqallasuntaq, pero en principio Diosninchik niwanchik phiñakuyniyqa mana qankunawanchu, sino manchayri niwanchik piwan, huchawan. Chaymanta hina invitaspa kayki munasqa hermano hermana, kicharinaykita Diospaq palabranta, maychus kasan kay libro de Salmos, capítulo 78, versículo 21-24. Kaypi noqanchik tarispa kasun kay declaracionta. Salmos capítulo 78, 21 al 24, nina hinata uyarispa kay. Chayraygu uyarerqa Diosninchik tataqa, chayman hinata payqa, tukuy imata uyariytawan manchay phiñakuynin payqa sayarerqa Jacob contranta. Chay phiñakuyninqa Israel llaqtaman chayaspa karqa. Chantaqa nillarqataq, ama qhawaychu pataman punkusta kicharispa cielomanta pacha, noqa t'akachimusaq ichari mikunankupaq. Kaypi munasqa hermano hermana niwanchik, Diosninchik tataqa uyariytawan paykunata phiñakusqa. Pikunata uyarerqa, niwanchik kaypi Jacobpaq contranpi karqa Señor. Es que paykunaqa anchatataq tukuy imasta ch'aqwaq karqanku, ruwaq karqanku. Jesucristo contranpi mana payta gustanchu. Entonces chaymanta hinataq noqanchik rikunchik, chayan chayqa Israel llaqtaman. Yuyarina imaynata Diosninchik orqumurqa Israel llaqtata esclavitudmanta. Chayman hinataq paykunaqa Diosninchikqa tukuy imata munakuyninrayku ruwarqa kay llaqtarayku. Sin embargo paykunaqa mana kasurruwarqankuchu. Sin embargo paykunaqa mana uyarirqankuchu, sunqunqa tihurakaporqa ichari tukuy ima huchaman tihurasqas karqanku. Chayrayku Señorqa phiñakuspa karqa, chantapis chay phiñakuyninqa mana paykunawanchu karqa, manchay karqa niwanchik chay tukuy clase ima ruwasqankuwan. Entonces nisunman kaypi munasqa wawqimasi, phiñakuyqa válido ichari, Diosninchik phiñakun, ari cierto, imarayku hucharayku, pero noqanchik pichus huchapi kaqkunaqa mana noqanchisman chayanawanchispaqqa allinta kawsakuna tiyan. Señorninchik nillantaq ichari chay Israel llaqtataqa kunan Dios phiñakuytawan manaña paypi creespaqa acaso saqirqachu? ¿Acaso paykunata saqaytawan kawsayninkuman, tukuyninkuman saqipurqachu? Manachari? Kay libro de Salmos capítulo 78 versículo 32 nillanta hajina 38 nillanta hajinata munasqa wawqimasi. Pero pay hatun misericordiayuq kuyakuyniyuq, pampachan tukuy llakiyta, tukuy maldata,
chantapis mana payqa destruirqachu Israel llaqtanta. Chanta uchikallata kachaygamurqa phiñakuyninta nispa. Ari, pay aterqa, Jesucristo aterqa, rikuytawan tukuy clase huchasta wawasnin ruwasqankuta kacharimunanta tukuy phiñakuyninta paykunaman. Pero mana, alliwan misericordiawan kuyakuyninwan uchikallata payqa kacharimuspa karqa phiñakuyninta imayman tukuy clase ruwasqankuman ichari. Entonces misericordioso Señor ninchayqa kuyakuynin qasa k'acha munakuynin noqanchispaq kasan munasqa wawqimasi karqa munakuynin chay Israel llaqtawan kuska mana payqa wanchirqachu kunan huchasapas kaykichik sapa wanchisaykichik phiñakuspa mawqarikurqachu ichari pay kuyakuyninta mikhunata pachimurqa. Chayta niwanchik kay capítulo 78 versículo 24pi ahinata nin. Chantapis noqaqa kachamurqani nini parachimurqani kay mana nisqata mikhunata qankuna mikhunaykichispa nispa cielosmanta t'akakamurqa mana nisqa. Munasqa wawqimasi, sichus noqanchik Diosninchik tatata injusto mana allin tatata hina rikusuman karqa chayqa seguramente mana payqa parachimunmanchu karqa mikhunata kay Israel llaqtakunapaq. Mana pay parachimunmanchu karqa chay mikhunata paykunapaq porque huchaman pektukuspa karqanku, huchaman paykunaqa kutisqa karqanku. Sin embargo, Señorqa munayniyuq porque sonqonqa naturalezanqa payqa munay niwanchik Diospaq palabran. Chayrayku payqa kuyakuytawan t'akachimurqa, piedad kapurqa. Chaymanta hinataq mana t'antata payqa churqachu. ¿Acaso qan tapuyki qanta munasqa wawqimasi hermano hermana tata mama kanki wawayki rabiachisuyki phiñachisuyki ichari ichapis qan barata castigarqayki pero mana yakuta t'antata haywayki mikhunata haywayki ichari astawan Señor ninchayqa kay kutiqa huchasapa wawasninta rikuspa haywarin mikhunata haywarin bendicionta haywarin milagrusta haywarin kuyakuyninta. Lección de escuela sabática manchay lindo kasan kay semana chayrayku taskirispa kasun maypitaq noqanchik rikuspa kanchik imaynata Señor ninchik pacienciakun sapa noqanchiswan. Imaynata a veces tatas mamas noqanchayqa paciencianchik tukukuña ichari mana chayta ruwayki chayqa waway bara hap'iytawan castigasayki paciencianchik chaypiqa tukukuña pero Diospaq palabra niwanchik payqa pacienciakun mana tukukuyniyuq paciencian kasan qankunawanqa huchawanpis kawsaychis pero payqa munakuynin kuyakuyninqa hatun nispa. Maypi kayta rikuspa kasan libro de Jonás capítulo 4 versículo 1 al 4 noqanchik ñawirispa kasun. Invitayki kuska kicharinata Diospaq palabranta libro de Jonás capítulo 4 versículo 1 al 4 niwanchik ahinata. Pero Jonás nin ichari usqayta pay parlaytawan payqa phiñakurqa. Chanta mañakurqa Diosninchik tataman nispa ahinata. Kunanqa Diosnita tay, ¿acaso noqa chayrayku noqaqa ma rimunarqanichu chay llaqtaman? Yacharqani qan phiñakunaykita, pero yacharqani qanpaq clemenciaykita, misericordiaykita, pacienciaykita runamasiykiwan wawasniykiwan. Chaymanta hinata hatun misericordiayki kasarqa paykuna arrepentimientoman rinankupaq. Kunanqa Diosnita tay, rogayki noqata ichapis kawsaynayqa mana valenchu wañunay karqa, pero qanya yachayki Señor wañuymanta kawsayta qunawaykita. Anchaytataq Diosninchikman ruwarqa munasqa nirqa. Ari Jonás huchachakurqa imarayku porque Ninive llaqtaman rinayki karqa nirqa Señor.
pero payma kasu ruaspa manchikuspa ichari payqa rirqanin, pero chay llakiyninpi payqa piñakuytawan Dios ninchikman mañarikorqa, ari Señor, noqa wañunay karqa, merecene chay wañuyta, pero qan hatun karqa misericordiayki pacienciayki, chayrayku suyay nisuyki. Entonces pay yacharqa misericordian hatun kasqanta. Jonás munakorqa Señor ninchikta. Chayrayku payqa reconocerqa masqa kuyakuyniyuqchus karqa Señor ninchik. Pampachananpaq huchanta. Pacienciayuq munasqa wawqimasi kananchik tiyan. Ichapis mana facilchu, pero practicana tiyan. Qampis wawqimasiykiwan pacienciakunayki tiyan. Ichapis wawqimasiyta ima nisuyki o ima ruarpan o ichapis mana walejta kawsaykichu vecinuykiwan, pero pacienciawan imaynata Señor qanta pacienciakusorqa chay kikin pacienciawan noqanchispis wawqimasinchikta yanapana tiyan, kuyakuspa comprendespa munasqa hermano hermana. Ñawpaqman taskirispa parlawanchik justiciamanta. Nin Dios ninchayqa indignakun nin. Imarayku payqa indignakun. Imarayku payqa sonqon nanan. Imaraykuchus kan nin hucha tapasqa kasan nin religionwan. Imaynata uya cristianos kan, pero chay uya cristianoqa tapasqa kasan nin icharin religión rayku hucharayku. Munasqa hermano hermana. Noqanchis rikunchis huchanchikta, yachanchis ichari, rikunchis noqanchispis señalanchik, kay hermanoqa huchallikun, ari huchachakusayki chayta nispa qanqa nisunman wawqimasinchikta. Dios ninchispis reconocen wakin wawasninkoqa hucha sapas kasqankuta, pero paymi llakikun, chantapis anchatataq chiqnikun munasqa wawqimasi, pikunachus Señor ninku siminkuwan, pero tapasqa kasan ichari huchaqa wallukun urapi. Huchataqa paykuna pakarisanku sonqonku ukupi, yuyayninku ukupi huchataqa hap'irispa kasanku. Chayrayku ichari chaytaqa Señor mana munanchu. Ichapis nin Señor ninchayqa kay comentario lección de escuela sabáticapi, allin kanman huchasapa kasqaykichikta, pero mana allinchu cristiano kasqayki, chanta pakanayki ukhuykipi huchata. Ahina karqa maychus llaqtan ichari munasqa wawqimasi, invitayki kusqa kicharinata kay libro de Mateo, niwanchik, capítulo 21, versículo 12 al 13 nin, cuentawanchik kaita. Libro de Mateo, capítulo 21, maypichus nisawanchik, versículo 12 al 13 kaita. Purificación del templo. Templo ñimpuchakunan karqa. Yayguspa Jesús templo ukumanga. Payqa wich'orqa tukuy clase bendekunata. Chantapis wich'orqa templo ukupi mesasta. Cambias pichus golgueta recolectasarqanku paykunata. Sillasta tukuy ima bendesqankuta pay rabiakuspa wich'uspa karqa. Chantapis payqa nerqa, qillqasqa kasan, wasayqa, wasi mañakunapaq kanan tiyan, pero qankunaqa, qan ruaykichis suwaq wasinta nispa. Señor ninchik temploman rirqa Jesucristo ichari, chaypitaq pay suyarqa tukuy runas cristianos yaykuqtinku, alabanankuta, oranankuta, Diospaq palabranta uyarinankuta. Sin embargo, tarikusqa Jesucristoqa asqa runas cristianos nisqanku simillamanta, pero bendespa karqanku. Palomasta, tukuy clase qhatu karqa chay wasiqa, mana templo hinachu karqa munasqa hermano hermana. Chayrayku Señor ninchayqa piñakorqa, rabiakorqa ichari, pero piwan mana chay runaswanchu, sino rabiakorqa nawan supaywan satanaswan, imaynata kay supay ruanman karqa chay tukuy wawasnin vendenankupaq mercado qhatu hina kananpaq templonpi.
Entonces noganchis comprenden a tian, hermano, hermana. Atin Señor piñacuita nogan piwan, manogan chihuanchu, ichari entienden a chaita tian, ruas canchihuan, huchanchihuan paiga piñakun, ichapis kay runasqa, maichus cristianos nergangoga, imaginen tos katusargangu templo ukupi, chaita Señor nincheqa indignakun, noganchispis hermanos, alguien cristianos creecuspa canchik ichari, pero sin embargo huchata tal vez no gancheja pakasanchik, haych'asanchik songonchik ukupi yuyayninchikpi, chayta mana gustanchu Señor ninchikta. Ojalá rikuchikuwa huchasapa hinallata, pero gan rikuchikuygi alguien cristiano kasqaygita. Sin embargo, iglesiapi phiñanakusaygi hermanos nigiwan. Sin embargo, iglesiapi millaykunasta parlasaygi. Sin embargo, pastor pa contrampi kayki. Sin embargo, mana yanapay munaykichu. Si mana nipi ruayta munanchayqa, qampis ma yanapay munaykichu. Ichari, chanta reclamasaygi tukuy imamanta, nitaq dejaykichu wawqi masiykita, allinta llank'ananta Diospaq wasi nukupi. Entonces reflexionana tiyan, cambiana tiyan, ichapis noganchik kasanchik chay clase cristianos. Mana chayqa, Dios kuyakuyniyuq kasan sapaq ninchikpaq. Chayrayku niwanchiki, noganchikqa, sumaqta k'amikuspa Dios ninchikman ripuna tiyan, kuyakuyninwan, munayninwan kawsanapaq. Chantapis lección de escuela sabática. T'ukuychaspa niwanchik ichari, Diosqa mana munanchu, noganchik llakisqas kanata. Dios ninchik munan ichari, sapa noganchikmanta compadecekun, kuyakuynin hamun. Huchaqa munasqa wawqimasi, sinoqa huchawan kawsasani chayqa, pektukuni yuyaynita, sonqoyta, makisnita, chay huchawan chayqa, es necesario niwanchiki, huchaq consecuencia imataq, wañuy karqa ñawpa tiempopi. Ichapis kay tiempopi noganchik ma wañuyta tarinchischu huchallikujtinchik, suwajtinchis o noganchik llullakujtinchis. Pero munasqa wawqimasi, chay huchaqa noganchikwan kawsasan. Chay huchataq mana allintachu ruwawanchik songonchik ukuta, ch'ichichawanchik songonchikta yuyayninchikta. Chayman hinataq Señor compadecekun noganchikmanta. Pero entonces imagtin wakin runas nin, Señorqa llakiyta apamuwan. Señorqa kay llakiyta, kay onqoyta noqa apasani, Señor castigawasan nispa. Mana munasqa hermano, qanqa ichapis malta piensasaygi, Señor phiñakun, ari, piwan, ruwasqaykiwan, huchaykiwan munasqa hermano, hermana. Pero consecuencia del pecado, onqoyniyuq kasqanchik. Consecuencia del pecado munasqa hermanos, llakiyniyuq, phutiyniyuq, deudayniyuq, tukuy imachus llakichisuyki, consecuencia del pecado. Chaytaqa Señorqa mana atinchu borrayta kawsayninchikpi, porque mana paychu chay huchata gosorqa, kawsanaykipaq qam chaywan. Mana munasqa hermano, Señor qanchik llayki chay huchapi kawsayta. Chayman hinataq entonces consecuenciayuq ser humano kay tiempopi kawsan. Pero Dios más aqesuykichu. Dios ninchayqa munasqa hermano, hermana, más aqesuykichu sueteykiman ichari, más aqesuykichu wayraman, mana pay llakikusuyki, pay pacienciakusuyki, pay t'akamun kuyakuyninta, imaynata t'akamurqa kay pueblo de Israel mikhuchispa pay wawasninta, kunan tiempo qantapis mikhuchisuyki, uqllasuyki, waqayniykita pichasuyki, chantapis munasqa hermano, hermana, payqa sienten, lugarniykipi churakun. A veces noqanchikqa rikunchiki, hermanunchikta, wawqimasinchikta, familiarninchikta, wawanchikta, waqayta, llakikuyta, onqoyta. Sin embargo, señalasanchik, criticasanchik, parlarisanchik tukuy imata. Pero mana churakunchikchu zapatunman, imachu sonqonukupi kasqanta. Criticanchik, parlarinchik, ichari, señalanchik, pastorninchiktapis kikinta ruwanchis. Sin embargo,
mana noqanchik churakunchikchu paypaq zapatumpi. Si noqanchik yaykusunman zapatunman chayqa yachasunman imatachu sientesan, mas imatachus nanachisqanta y kawsayninpi. Chayrayku ningi kay libro maychus kasan de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, ajinata niwanchik sapa uhninchikta. Noqaqta venganza kasan, noqaqta chay venganza kanan tiyan, tiempompi noqaqa chayta ruwaspa kasaq. Amaqanqa usqayta phiñakuspa, preparakuychu juzgaspa, venganzata hap'ispa wawqi masiyki kontrampi. Hermano, yachanayki tiyan kayta. Señor nisasuyki ichari, qan imapis pasasuyki. Ichapis kantaqa malta tratasuyki, o ichapis pi hermanuwan vecinuykiwan phiñanakuyki llakikuyki ari. Ser humanoqa kay aycha runasqa noqanchikqa venganza hap'imunanchik. Kayta ruwawan chayqa noqapis kikinta ruwasaq. Kayta parlan chayqa noqapis kikinta parlanay tiyan kontrampi ichari. Chay naturaleza, huchaq naturaleza munasqa hermano. Sin embargo, Señor amiwanchik ichari, amaqan venganza hap'ichu, dejay. Makiman churay yakilniykita, preocupacionniykita, onqoyniykita, noqa tiempompit akamusaq justiciata nispa. Imarayku noqanchik pampachana tiyan, imarayku noqanchik perdonana tiyan, porque Señor perdonawanchikña huchanchikta. Munasqa hermano, sichus qan mana pacienciakuyki, mana kuyakuyki, ma perdonayki wawqi masiykita chayqa, es que qan manara rikukuykichu ukhuykita, manara qan rikukuykichu munasqa hermano, mayqinchus kasan huchayki. Sin embargo qan choqasaykiña rumita juzgaspa, criticaspa, pero niwanchis pichus perdonaqqa, perdonan tukuy sonqomanta, porque Diosninchik sonqon ukhupi k'ahaspa kasan. Ari, Diospaq munaynin k'ahanan tiyan noqanchispi, munasqa hermano, hermana, kayta llank'arinapaq, kayta ruwanapaq. Chay karqa yachay kay semana lección de escuela sabatikapi. Ama qonqaychu, kay comentarios urapi qillqarimuyki comentarioykita, chantapis mañakuyniykita. Horarispa kasaygu chantapis napay kamusaygu. Mark'ayta pachimuyki. Noqanchik qhepan semana tinkunakullasunta.